jingpule na kitab Jeremiah kelenong kebaningkong kada khat inyo hadu khat khandai. Tulong ubashlur ki let yathu ya ki baro kat ya kaba ngala hukum baphin yathu. Wat ship tieng yaki menta lem kumta ngan kampen tieng yipi aba phidan batki. Hasngap ke Jeremiah man ubriu hagani kari kisiem juda kirang ba siem kilingdo bat ki pat ba baro kinyeng jerim persya yipi. Henry benta kasngi ngapin klan yipi banyale persya yaki pinlong kum kanong ba balaker kenro kum uri jetnar bat kum kakenro kaba da kernong. Kin om la yipi namar nga ngandon ringkat bapi banyada yipi nga utrai nga lakren ktien jong utrai. Kasam nyo puwe kat khot iwe hadu hinriu katsan bat khat hinyo. Habe ku try nga wanri watsha pa anpende ran yanga lanu ruem. Ha ka hok jube to penlait yanga to sha skor yanga to pen im yanga. Talong mame umau siang pangandri ka good baklan ban pen im yanga. Namar melong umau siang bat ka good chunga. To penlait yanga ko Blei junga na kakti urius niu na kikti da kai jong uriu runar. Mame ko try melong ka jinkermen junga ka jingshanya junga ko try nadu dang samla. Hame ngalashanya nadu dangka nadu kpo kakni junga melapsa yanga. Kumta ka jingero junga yame shilante. Kashintur junga kan penbena ya ki kam bahok jume ya ki kam jingpen im jume baro shisni wala ngamla banyes hulun yiki ko Blei nadu dang samla melahika yanga parnga dang penbena ya ki kam phla jume. Ka gospel kat kum Markus bukhuit lenong ka bahinriu kat khot khadinyo hadu arpu khandai. Dei uhiron ubala pha kem ya uyo anis pha te bat pha set bindi yu na kadaw ka Herodias ya kaba ulay siyang sang namar kalong katnga uparaj philam. Uyo anis baptis ulayay ong ha uhiron. Ben bamen yishong bat katnga uparaj me. Kumta ka Herodias kalasniyap ya uyo anis bat kalakwa ban penyap yu Henry kam yo dong namar ba uhiron ulating ye ya uyo anes na ba ulate ba ulang ubahong bat ubukhun kumta uyada yu. Ulas ngobha ban snap yu watla ulas ngo lingkhum jingmod haba uyo sngo yu lakata ru ulas ngobha ban snap yu. Khadu khatwai ka Herodias kalayo kabu kalalong kasngi kha uhiron haba ulakhawai ya kirangba surkar ya kirangba shipai badya ki pakraw batri ka Galili kakhun ka Herodias kalawan rong ban kalashad ban kalapinsngo bha ya uhiron ban ya kinong phyong bam lang. Kumda usim loong hagata kakina pikwa penyo ayu ngan ayipi kat ba pikwa ulas mayru haka ngagular ba ngan ayipi kat ba pipan wachi teng kahima jonga. Kumta kata kakina kalami bat kalakili yala kakmi ngan pan ayu ya kakli uyo anes baptis kalajba. Kata kakina kalalik bak siya usim ban kaladawa ngakwa bapin ay hanga kumni ya kakli uyo anes baptis ha kapliang. Kani kalapin babi shibun ya usim Henry umla benkentat yaka namar ba ulasmay hakmad kinong syangbam kumta ulapha ya way usipai banwan ra ya kakli uyo anes.
Unong krai kli ulalen bat ula krai kli ya uyo anes habindi. Nang ta ula wandra ya ka kli hakapliang bat ula ai ya ka hakada ka kenna pat kala ai ya ka hakakmi. Anda kisenran uyo anes kila yo smo shapang kani kila ya wanshim ya ka met chu bat kila tep ya ka gospel jong utrai.